Molim. A desne ruke hvata kvaku te izlazi na polje. Aha. Moram i to nakon. To nakon nekoliko sekundi. Kako? Što tako našao bih nešto? Čekaj. Pomaže brata. Radio. Jel to izlaz uopšte? Nije. Vrati se. Sorry. Pa si ubacio? Aha. Sad ću opet. Pa si ubacio šta?
Da sad zatvorim. Ma ne moram ja. Čekaj. Uspjeli smo, brate.